Suasana pagi guys, bukan kelas 2 Pekanbaru. Suasana pagi kayak kelas 2. Jalan kaki 4.000 langkah pagi ini. 4.000 langkah jalan kaki guys. Suasana lebaran, masih suasana lebaran, masih suasana hari raya Idul Fitri. Masih di hari raya, masih di hari raya ini, hari raya Idul Fitri. Kita mutar lagi.